राइट हैंड। अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग, अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग, अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग, अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग. Uni udiu samla kraujutang khasentiu naksnang penemyong Mairang kunji kong trisiana khasentiu ba tarsias maulat obala pentibet iladi hakijela kai kickboxing. Kraujutang ulali ban pentibet haka training camp bat ka coaching camp haka Sports Authority of India Sidaru kabudan hapo Himachal Pradesh. Kani kadiru nakata ka grading haka black belt nakabentaki players kickboxing. Kani ka coaching bat training camp kala sedang nadu ka khanda tarik Pekalakut aduka Alpatrik juga mulai September mata ke senam hapok kajak penyat yang coach bapaunam juga partai ke berkentup yau Emmanuel Bosodini coach napok Itali buat kemjuru coach Bolsa Alerado coach Manuel Dardo buat ke coach bapaunam yang ke Itali buat ke coach napok Serbia ke batit bah ke jalan ke kickboxing dari kesenam sekeras pak prako buat terter buat kebeladan bus nambah hai ke kamila ke kickboxing. Boxing and think about the last round. Now you must give 110% of you. Samla crowd jutang udan laga jongka jaka Jinghikai kepada tip komka Tribal Combat Academy. Apa Mairang ka baju Hikai ki Samla bat komjuru. Itu ki buka mina kai ke jela kai kickboxing. Haba ai kublai ke tu baro ke badan benta ban pelongi hadu ke kadan ke bodan benta nakaliang jong crowd jutang. Ukwa man ai ke jigai ke babiang nak benta ban pelong ke selection trial nak benta ki Samla jong ka Than Eastern West Khasur District jong ke jelabat kendur ki bakwa man ai ke Hikai ke Amerika Jingialehkai makani ke Jingialehkai hakani si unta kala pau nam ha ke ba ma ulu chimkhia man pelong ke jalak ma kawini ke jalak ke pau nam haka kickboxing. यहाँ को